لا متى سكبس متى منيوت يفتح خبرمان تبى أبو بي مجا سيدي بنين بانو أتسمع أنا سيدي بنين بانو ورا بريكت المحرك ولا لا فتنا جلا لا أيوه ترونا ها لا خلاص نيرا لا ديب شوف قالتي كاميرا ما جاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تطرق كنيا كم نجاح شيء نفايد أجرت شيء نجارف نديبين نجرا أران تنا فيديو خنا لالتني كيس مفاجأة تطني البيخ فيديو كنا يرو إني كدي فمتي إسين أكا يوخاو مفاجأة وقانجو أكا ريفتني مشاه لبو ميكا كوا وانا ددا خنا تني هم يقولوا كاميرا مان كيا زوم قولي بدو بديبسي خران كجي يفردو شاشة كيه دعوة تطرق كنيا أسرت تمان تنا واهون تسيفين الدباسة كفيديو كنا كدرو فتنا قرته hinjarjarini komanti tinjarjarini apa dura nergefadu hangga rumah tamam sanifu dura oson itu wani jutin da dura ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብያላችሁበት ቦታ ብዚት በልን። ዛሬ እንግዲህ ይሄኛውን ቪዲዮ ስታዩ እንዳትደነግጡ ቤተሰብ እንግዲህ ብዙ ነገር አለ ዛሬ አንተ መጀመሪያ አውራና ጨርስ መጀመሪያ ኦኬ ሽግር አለ ኦኬ ታወትሩ ከኛ ጋር አራንተና አካይሲን أنا في منيوتي والمدي رابطو جرو أصو فيديو براك ديفما جرو دهوا ما جراني جرمي ما جران ما جرا دواني ما جرا جران واتك يوربي نيدو تسينجن وانت كنتانو متي فيا كمنا فيديو كون خان إسنيك ديفمو يوم ميلاد نبيلي أسر راجبيه فيديو كون إسنيك ديفم أنا أسر راجبيه فيديو كون إسنيك ديفم يريفتنا أنا فيديو كون جرو إسم براغوتي نوتي مانا خايسم جرو akka nutiyaan fi rabbiin keenya illee akka nutiyaan kan rabbiin godhu viidiyoon kun yeroo inni gadi dhiifamu guyyaan inni nuti viidiyoo kana waraabaa jirru guyyaa iida lammaffaati viidiyoon kun waraabamaa jiru guyyaa iida lammaffaati akkan doon gurree daawwattoota keenya guyyaa iida lammaffaa viidiyoo kana waraabamaa jiru aliyoon sentikan iid yoomeen iida guyyaa lammaffaa viidiyoo kana isin waraabaa jiru jarri eessa jira jechuu keessan oolamu nadhawanii akka nama nadhawanii gurbaan natumee ka'ee kutee viidiyoo takka yoo yaadatan tana dura video sana dhaabbatee bultee 15 guutuu video ni waraabamne keessaan finna jedhanii maal godhanii yaalu turan gidduu tanatti jarri kaanii baafatan jarri kaaniiti iida goruudhaaf bakka biraa deemanii guyyaa 5 dhufan dhufuudhaaf yaalii qaban na fakkaatee iida guyyaa 5 akka waan deebi'an na fakkaatee nuun jaan ekkana hanga iida guyyaa 5 waan nyaatan kana jedhanii micoodha hanga minyootitti manii ani immoo akka nama dhaabamee ciisu jirutti dhaggeeffachuu ture guraan dhagaa ammoo likkii tana hunda haddanaa baasee kana hunda waan silaama jesin jecha jiru kana hunda akka isaan guyyaa 5 dhufaniif kana namni nuti irraa baranne minyootillee osoo hin taane haa galatoomu obboleessa kiyya kaameramaan nama kaameraa duuba jiru amma kaameraan waraabaa jirudha haa galatoomu isaa wajjiin waliigaltee takka mallatteessine waliigaltee nuti mallatteessine ammas ganaa wajji fuula keessan duratti waliif galla waliigallee sagalee illee namni kun sagalee illee naquu baatu inni daftara na barreessee ana isin dubbisaa waliigaltee teenya waliin itti fufna kana achitti illee waliin illee teenyee haasoyne kaameraan adda dachi mucaan namni sun nama kaameraa seenuu hin barbaanne sagaleen isaatis miidiyaa irratti akka seentu hin barbaanne waan ta'eef saniifuu ammaan tana wanni nuti irratti dabarru wanni nuti isin jechuu barbaannu viidiyoon kun kan isin gadhiifame bultumii asiibee minyootes keessaa baate kaameramaanis mucaa kaameramaan illee hedduu lubbuu dhiibate jarri isallee lubbuu dhiibanii mana gabboo kutanii mucaan carraa akkata barbaada kaameraan bakka adda addaa deemee viidiyoo waraabbatee suuraa nama kaasee waan akkanaa ni jira kaameramaan waan jedhamu waan inni dalagachuu barbaada sanuun darra mucaa mana keessa qabanii isaa'uu rakkisanii jiran saniifuu mucaan nu wajji ba'uudhaaf isin baasa akkam jettan jedhee waliigallee waa yoo asuma kana baasu taate waan barbaaddu dalagaan waliin hojjetta waan barbaaddu guutuu siif goonaa jenneeni hanga dhumaa mucaa wajjin haasoyne mucaan hayyee tamam mun jedhe mucaa wajjin waliigaltee mallatteessine ammallee mee mucaa wajjin haasoyna gutakka waliin deema obboleessa kiyya kaameramaan amma danagoo jirta inni haasa'u ture meeti asirratti maal akka nuuf gootu waadaa nuuf galta kan jiru nu barreessi daftara irratti ani waan takkaan sin jedha akka nuuf gootu yaada kana siif kenna akkuma dura haasoyne ati tokkoffaa irratti wanni nu gootu jara ni dhufan jarri gosaan mana deeban si shakka waan ta'eef qulfii jara jalaa nuuf fuudhu qulfii hogga jara jalaa nuuf fuute ani maal hojjedha ati qulfii jara jalaa nuuf fuuta isaan silaa hogga mana deebannutu manni hin beekama shuf daawwattoota keenya alkallattiin viidiyoo kana daawwachaa jirtan amma isaan hogga mana deebannutu man viidiyoon kun yoo gaafa isin gadhiifamu hin beeku gaafa mana kana keessaa baanee jechaa jira ammallee irra deebi'ee isin hin beekatan jarri hogga mana deebannutu mun isaanii oolu hin beeka nullee ta'us isistu moo ta'u yeroo sanitti yeroo isaan nu dhahan akka nama gaggabee yookaan laaffateetti hin callisan
Miciyoonis akkasumatti minyoota walii gallee jira. Mucaan nama as jiru kun nama xiqqoo maariffaa beeku isaa waliin nu galche. Bakka kana daddaan isin baasu barbaade mucaa waliin nu galche ammallee waggaa kaameraa dhaabaan mucaa wajjin haasawin ammoo isin wanni isin galuu qabu nuti viidiyoo kana erga isin gabbaan isin gadhiifama isin jechuu deemna. Minyoota quba qabdi jechuu kiyya waliin quba qabnu sadeenu amma mariirra jirra. Ammoo nuti waggaa sirraa gabbaan viidiyoo gadhiifama. Isin ana goltee bannu tumuun hin oolamu. Isinis na dhoyitini gaggabdi isin yoo akka tasaa taatee rabbiin haati gaaddisee dhoyitus yaa inni dhahus namni dhahee keessa jedhee namu yaada daddaatti uumne anis akka nama gaggabee du'ee guyyaa lama illee qonqoo malee oolles isin guyyaa lama qonqoo malee ooltus yoo chiin kunnes nasiibaa yoo chiin rabbi nu baase baane nuti immoo asirraa ba'uudhaaf gurbaadhaan qulfii nu fuudhii jenneen jechuudha. Tamaam jedhe mucaanii ammallee dhugaa jira. Qulfii nu fuutaa irra si deebina qulfii nu fuuteeti dhokottee suuta isaan shantaa keessa ogusaan manarraa ol seenan ogusaan olarraa ol seenan waliin dippiloomaasii qabda yaani walii galtee qabda waan ta'eef qulfii irraa fuutee naafi micoodhaaf yookaan suutatti akka hariifatti hoggaa isaan gabbahan siraa nuti du'an janii taa'u jirra kofoo keessa kiyyaa keessa kanaa keessu siin ja'a kofoo keessa keessa qulfii suutanaa keessa ansan booda qulfii fudhadhee keessa kaayyadhee haraa eega isaan gartee yookaan haakima akka nama laaffatee haakima ilaa haakima nu geessuudhaaf isaan yaalii godhanitti yoo isaan kayyamanii gartee akka dhengatti haakima si geessan ifaanii nu gabbaasan osoo isaan nu gadi hin baafne duratti yoo haakima nu gabbaasanii tolte karaa saniin salphaadha achiinis ba'uun ammoo osoo isaan haakima nu geessanii gartee hin taanetti sun duratti asii ba'uu dandeenya nuti. Haakima is geessina jedhanii isaan haakima osoo isaan yoo nu geessan nasiiba jedhe yoo jecha kana jedhan waan isaan booda yaadan kun hundi eega nuti miidhamneen booda haakima jedhan haati gaaddiseedha gaaddisee baasuudhaaf yaalii qabdi waan ta'eef yoo ta'e ani yoo miidhamnee jiraanne akka nuti miidhamne haakima nu geessuudhaaf yaalii qabdi saniifuu haati gaaddisee haakima nu geessiti osoo isaan haakima nu geessine isaan qophaa'anii yoo nu fuudhuu ka'an ani shintibeetii fedha jedha akkanuma laaffatee shintibeetii haakima nageessa mana shintibeetii yookaan mana hammaama yookaan mana ficcaanii nageessa jedhan si galee mana ficcaanii yeroo isaan nageessan ani shuufanii waa takkan ta'u filiimaan baasan jedha na haadhawanii malee qaama kiyya hidheetiin akka nama qaama kiyya ni hidhe gosaan nadha waa sila qaama kiyya waxareetiinidha nadhawus waa takkan irraan taru si galee ammoo kutanaa isin ibsu barbaada nadhawa garuu gonadhee akka nama gaggabee ta'eetiin xiqqishoo yeroo dheereffadha. Yeroo tokko qofa namii dhenne guma isin na hidhatan malee takka namii dhan beeku ammallee na haadhawu malee dhahichi isaa garuu boodaaf yoo na dhagaame malee ammaaf takka na dhagaamaan jiru ammoo nuti karaa itti baanu haashaa shintibeetii nageessi jedhanii hoggaa shintibeetii bira nageesse shittoo takkaa jira shittoo mana keessa shittoo ittiin nu gaggabsan gaafa tokko shittoo takka qabanii shittoo bakaa kaasan mucaan bakaa kaasan hunda jaayisa naa godhee jira ani bakaa kaa shintibeetii keessaa fudhadhee bakka shintibeetii keessaa fudhadhee gatuutaa hoggaa kana magabboota hoggoonni narraa banuudhaa dhufee harka na qabuudhaan sira kana mana dhukkubu fakkaata harka na qabuudhaa kee bakaa kaa fuudha biifaa gaggabe yoo xiqqaate sa'a tokko nu saaciisa san booda dammaqa waan akka shittoo wayiitii atirii fuulatti afuuftaa namni ni gaggaba. San bitatan bakka isaan irraa fidan hin beeku mucaan jaalanaa fuudhi jedheen mucaan ni fuuta dhageessee bakka kanallee irra deebiseema ni fuuta viidiyoon kun yoo isin dheerate hin beeku nasiibaa yoo gadhiifame immoo gaafa nuti asirraa baanee gadhiifama ammallee irra deebisee ammaan tana minyooti yoo haasawaa qabaattee adda baltu mee minyooti. እኔ ብዙም የሚያወራው ነገር የለኝም ቤተሰብ እሱ ብዙ ነገሩን አስረድቷቸዋል ይሄን የምንቀርጸው ቪዲዮ ከኢድ ነው 2 ቀን ነው ኢድ ካለፈ ማለት ነውና ከዚህ በፊት አሁን ብዙ ነገር አለና ካሜራማኑ ማውራት እንደዚህ አያወራም ሚዲያ ላይ ራሱን ማስተዋወቅ አይፈልግምና ከካሜራ ጀርባ የሆነው በእንትን ነው በጽሁፍና በምንድነው ማያስረዳንኛል ማለት ነውና እኛ ደግሞ ከሱ ጋር ተስማምተናል አውርተናል ሁሉንም ነገር ዛሬ ቤት ማናቸው የሚሉም ሁለቱም የት እንደዱ አላውቅም ሁለቱም ወጥቷልና በዚህ አጋጣሚ ከካሜራማኑ ደግሞ ከነሱ ጋር በጣም ፊስ ነው እንግዲህ ተከፍሎለትም ስለመጣ ብዙ ነገር ያደረጋቸው ነው ያለውና ሁሉንም ነገር ያቃል ከኛ ይልቅ ቤት መውጫ እንዳለ ምናምን ሁሉንም ነገር ስለሚያቅ እዚህ ጋር እናንተንም ረዳቻለሁ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እኔ ሌላ ቦታ ሄጄ ብዙ ነገር ነው መሰራው ግን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ምንም እየተጠቀምኩ ስላልሆነ እናንተን መረድቼ ለራሴ መውጣት ፈልጋለሁ ብለው ከኛ ጋር ተስማምተናልና ሁሉንም ነገር አውርተን ጨርሰናልና ይሄን ቪዲዮ ምን ለቀው እግዚአብሔር ብሎን ከረዳን ነው እናንተም ዱአ አድርጉልንና እግዚአብሔር ካል ከወጣን ቀርጸነው እናስቀምጣለን ደብቀን ነው የምንይዘውና ልክ አሁን ላይ ምንድነው የምናደርገው እነሱ ከዛ ሲመጡ ብደበድቡንም እንኳን ዝም ብለን ነው የምንደበድብላችሁና እንዳመመን በቃ ራሳችን እንደሳትን ነው እኛ የምንሆነው ከዚህ በኋላ ያለው ስራ ማለት ነው እና እንደዛ ነው የምንሆነው ቤተሰብ እባካችሁ ሲጸልዩልን እርዱን እና ከዚህ በኋላ የምናደርገውን አብረን ነው የምናየው ቤተሰብ ከናንተ የምፈልገው ጸሎት ብቻ ነው እሺ በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ ማመስገን የምፈልገው ካሜራማኑ እስካሁን ድረስም እኛን እየቀጠቀጡ ምናምን ብዙ ነገር እያየ ነውና በዚህ አጋጣሚ እኔ ላይ ያ ነገር በደርስ ኖሮስ ምናምን ብሎ አማርኛ ትንሽ ስለምችል ከሱ ጋር መግባባት እንችላለንና በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም እረዳቸዋለሁ ብሎ ስንትን ስላለ በጣም ነው በዚህ አጋጣሚ ማመሰግነው
أنا كبر لنا مله تمام إيه أكون سيني شيء كده أمارفان ورا أمارفا بيخوزني إنت جرتي أنا شافان كيان سينما لا أما أنت نقول نشيل كلو كابو شوف فيديو نقول نشيل كده فما بكني كده فما تو كده فما أنا ما بعرف بكني كده فما قرو تمام مجانا مور فانا ديما مجان يرو سنيس يرو نتسر رابان أكنا ما فيديو كاميرا أمسي جرانين هو جنفور أنيم بيها كاميرا جلان دي مونتيف سيجلا جراني شكا كاميرا أمسي جرانين هو جسان كاميرا أمسي جرانين مجان كاميرا نيبان ولي قلت جرا كاميرا نيبان تو كفرتي كاميرا نوفنتا هوغا إسان غرتي كاميرا أمسن يفتاو كاميرا بنامي أنا غرتي جرا يقاو أمام نجي سجوسن كاميرا ديركا مرابو كبا بكتنا دي سيما كاميرا بنيتي شاشة تشوفي ولي قال جرا كاشاشة كنا غرتي كاميرا تكي ديبسي شوف كمية جرجي كاميرا كبدرانيتي تشخاي كرو عدسة نشوفين سنجتشو بربادا غلطهم الفادو سنيفو مي يو فيديو بانو اتسيني هنا فيديو كانتي سنيفو فيديو أما تنا في النجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكا جمدنا بدين كبا غرباغا سلا أسيت اللي بريفمان يخا دورك على وجه أكا بيتا وجاسو بربادي ليسي مجال كلتي وجاسو هنا كرو إننا سمرا نبا سورة هجارة سنيفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغان نتورا بغا جمد يون تسرى باني جراني يوم بينيس نسيبا أما كرو أكا باني أبديك أبا فيديو كونانغا سيبانو قدين ديفمو فيديو كان ديكي نجابي سو بلاي سخي أما لير دي بيني سيمنا جابي سي فيديو ريموري فودي هاشاجي كل في تيغوري جابي سو براخاي أسيني سينيچو بربادا سنيفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغان نجرادا بابا سنيفو داوتر درخينيا كونو وليغلتي تنيا في سي كاميرامان هركا خينيا لچو سدينو أركا هركا خين سدي وليغلتي ولي قال لي جرا سنيفو نفانا ترى إيه ndezi كنت ما بقطع كاس مجا وين مجا كاس مجا كت بدانا كابي كره جلانا كبانوي ما نون فورا دي سارة كتير فرا دندسا ما جبت دي كوما ما مجا أنا باتامتي كابي كابيش يزنرتي ده كاس تنا ما توزع إيش كاميرا كاس مالو كابي لو ما راس لو كابي لا بني كاس نانتي jangan aja أنا توك mana jintir mati لا يدم ده يا رب أبو أحمد ya jangan on demia yang mana tu Lagi bola apa? Kau sudah debu? mana cinti beti aku pada Ya? cinti beti aku pada cinti beti aku pada Ya? cinti beti aku pada Cinti beti aku pada Ma? cinti beti aku pada kami kakak mana mama Kalau saya ada ganti saya makam gun Adi kamu pulang malu pulang malu itu mana ya sini mana ya lanjut cinti beti asen itu boleh makin nama balik surah makin itu mau maaf busa kalau dia bisa asen itu asen itu sebenarnya Guma pernah tan guma lah fatwa guma lah fatwa ni Rabbi nawasat tu ya Rabbi miskin kan makan di jalan Turun nampak tak nampak woi akan gua nampak nak di sini nampak makin dia nampak di sini tergambar Nampak tak? Ni pak lagi nanti Adi sih pak Macam dalam hati ya Nampak Nampak aduh mucha darba ma kan mana finjani na gesa ya amma nanti mana tu mustashfa gesa dem mucha wasit na dar fisise wai urjit madakal kam amma sir ka amma ma sai ne bau shi mata tanashi sti barchu دي هو جابس لما يعمل اللي كنت تشالش ده ايوه كوكو مريتش راسش مذاك القبل ايوه مش انا ماما سينما ما بودي دقيقه هيك اوف ما مش وهم ده انما اوف المهم ما صدرت اسمها كده بسم الله ما علينا كله شوف على سكن ما تسكبس على سكن حركات جونان على سكن ما تسكبس منيوت هاي نبي تعمل هاي بدراو اللي جلد منيوت مريض مريضة وديب منيوت أنجي وش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وديبي كاميرا ما قط فيديو رابدي فيديو رابد ماجرا فيديو سيبلاه سكول ديبي والله فلوس كابس أكدراني ديبتي كوري كاميرا مرادو أعوذ بالله من كاميرا مرادو كوري كاميرا الصبر مايك دال والله خلاص أنا تشكبس كوري كاميرا كو ديم لا ما تسكبس متى
منيوت ديم خبرمان ديم أبو بي مش أسير يبنين بانو أتسمع أنا أسير يبنين بانو ورا بلكي دي محرك ولا لا فتنا جلا لا لما ديم ديم كاميرا جو ديم كاميرا سر روكا جلا كاميرا سر جابسن كاميرا سر جابسن يوبس أسوديبس سولا نمشرا ديم سزو ايوه طرنا ها لا خلاص نيرا لا ديب شوف قالتي كاميرا ما جابسين اوف كبج وانا بجاك اكتش بقول لك انا ديب خلاص كاميرا ديب خلاص نيرا كاميرا انت نيرا تمام نيرا دولت جسمه مفرق الله على جسمه عادي مو ايه صديق تجربه كربس فول تلو ناشي كربس جاكيت خلاص هو كاميرامان خد خلاص شوف تاو تركي اوكي شوف تاو تركي بالي من خلاص وش يلا دوما ورن فاضي دوما ولا برندي ولا كل في بنجر دوما كل في توكي ولا لا بدينا ولا بنجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفضل لي شميزه لي خجل أنت شميز كان اسكت شكرا خارج وجهنا بزنا بزنا كاميرا مان إنه مسجل الأفضل يلا توم خلاص كاميرا مان نيجي ولا لون الناس هيجي السلام هلا بوي لكيبي بوي